Bresosem Dwumadie ye sanso e de Bresosem ewo ksammytv eso okode ba mambi ene edian mejeso ene yenhye nsem no ase enfamfree school placement nsansem a aba abetudwa eho emprempi no eyene se mofa ne tromu bi sinsohwe ni wie na ekobaso mu schools no eba ebetudwa eya na mentime ho ase atwiniti kakra eno ene ka ho bi ema deputy national coordinator elima free SHS secretariat Dr. Belinda Clove wabekasa ede afa ho a wochese selene se schools no eba ebetudwa awofo bi ho no ma schools a wo ma ebefa no ebeba no na enye no na wo mu enyaye eno nti wo mutimi fa kuntu ase ekoye nsakraye eno nti no so wo ba na wo de wo forms na eba bekire ya no ma omudwumadie no akwakoye den ede ama wo mu esanse forms a wo se mofra na eba wo de ba eye ba ko na so mprempi no wo mu beba no mu kita forms be ye 2 eba ne sa emwa eno nti wo mu adiska ewrem eye nsakraye no wo mu enhwe nim si wo mu ebejai ne nkasiem na wo kire se obi ho no ma wonya dey na so no obeba no ne akwakosesa no aye boarding ede ama no o sensem we nyina eka ho bi emenei wo mu nsa etimi akankrofo mienu a wo mo de wo mo ho ehye sa nsem we masabre o mo etimi akwakopiem ewa posifo akachie nkwohwe video no ye ba yato aso ede ama. I've been able to arrest some of them. In fact, they come with multiple sheets, trying to do changes either day to boarding or boarding today or sometimes changing program. Because the ideal thing is you can't have more than 5 children going to secondary school at the same time. So we have been able to track down those people. Yentwa ensem no eso emfa emamu ena kakreni eneba ebetudwa se Paramount Chief Edema Asante Mampong krono ene Daasebere Osei Bonsu wotosumienu wetwanani ede ahweban na ehu behia so omu bepe obi ede esi na nemu na isan tumi a Queen Mother Edema Asante Mampong traditional area ewontino October abosomne da etosumiensa fimpimienu ene eduonunum emu eneba ebetudwa se obetimi eyi obi a obeshe Daasebere Osei Bonsu wotosumienu anan eno ntina na ajekuma dufie anase difia wotosumienu kwanya beda ho se obeyi sa opimpa no ede achre na eno enenam so ema Germany based computational scientists ene berema Nkansa Osei Bonsu ohimei ebo ni din eyi ne kireye se enei wono ene ba beshe Paramount Chief awenya ni baby ekwo Daasebere Osei Bonsu anan yenkwo ne nkopese ni dwumadie no esifa ekoi. Bresosem Dwumadie ena wasugu so awutie yentwa ensem no eso enfamfree Prophet Bernard Nelson eshen asuyeye na propheti wono ene senior pastor Edema Star Life Revival Ministry ano so free ediaba abetudwa se
Kofi Ofosu Nkansa, former Chief Executive Officer, Edma National Entrepreneurship and Innovation Program, Eternitiawa, Ekaseni Puno, or the Ababe to Jase Papay, Etrantra, Ediatune Suse, Kasama for Edma Kennedy, a Japan campaign, Kwesi Grante, where Trantra Asuno Suse, Afipinuni, Edunai Abatua, a Corsono, or no a prophecy found say, Kennedy, a Japan, and Ankabedi and Kunim, and no an announcement of free air Kasa Asama. Openini ekaye enya ade se nukrebia ewom na nenkasem ena woche se nimpa de se wo hono na wubetwa ntra eya yentwa entra eho ete o kire se asem oye na adwen se enka ombo wa emfa ho nanso no ohwe bebia asem no efri ba na ewo se oka bibi ede efa ho yenkoti ni nkoma wodi. The former chief executive of National Entrepreneurship and Innovation Program. Former. He was in the Akufo-Addo administration. Kofi Ofosu Nkansa. He put my picture and that of Kennedy Japan on his page. And he lied that I have prophesied that Kwesi Kwarteng will win the last election. So I went there to write there, an honorable, if you want to lie intelligently. Any day you want to lie intelligently. Because someone like me, some of the boys, I won't mind them. But someone like you, I'll mind you. When I prophesy, not everyone must believe what I say. If you lie, and I think I have your time, I'll respond to you. Some of the guys, I don't know, I feel I need to mind them. I need to. Yen konko wie ensem no eware hosem asabre yensa aka eso aware eyenimonyam hye bia oba bia edu nimpenifo so a eya na onya na sa enimonyam hye enam so emene abawe bia ye fene cylinder efa wadi mfinhia no aduasa wato nananom ewo ensie do enchiremu ekire se abawe eni ne hokani etukwan ekotenma se wonom ekwa kodi omaware ne ho enhyehyeye na wabra wonom ewie ya womo san womachi ede abaja pikrom aye no ewo German South District Bono Regional ena wonom ekonya akwanhia eno ene nam so ema abai walenda efa wato nananom ewo ensie do na okuna ona woka wo denhwemu ekire se sabreni namu ebu amakwa akopiem ewo okonfo Anochi Teaching Hospital woje ayarehwe na wabra akwanhia no esiye no na womoba wadi imfie no afe eka ho no ena wonya ni tiri edidi mu ebusua mienu eyade asabre wonom etwa ejajo aha ena brebe makwan ama Bresosem Dwumadie no yedi ni nyina asi okodie ba mambi eni dia mejeso meneme engineer adanko ena yede ensemyi eba ebesom mebesrew se wo be subscribe channel you be like wo be share na fe adwenkyere no wo dia to ase ede amaye.